Dragi moji sugrađani, prije otprilike 15-20 dana javila sam se za riječ i iznijela sam imenom Safeta Oručevića. Rekla sam tad da govorimo malo o kulturi, ali da govorimo i o lopovima u sjeni, ambasadorima, predstavnicima ove jadne naše pokradene države. Neko je slušao napola uha, neko nije nikako. A evo sad ću vam reći o čemu se radi. Mostar film, takozvani, odnosno vlasništvo Safeta Oručevića, Kino Zvijezda, Kino Partizan, Biosfera, Hotel Mostar, parking, gdje su pare koje je prodao neko pod kinom koji se vodi Mostar film, a vlasništvo gospodina, ne mogu ga zvat gospodinom više jer on je lopov, gospodina Oručevića. Na sramotu našeg velikog Mostarca koji se znao busat u prsa i niko nije veći domoljub nego on. Niko nije veći lopov nego on, to nek znate dobro. Sagradio je zgradu Kina Zvijezde. Koliko mi kina imamo? Sagradio je zgradu, napravio 30 i nešto stanova, tu negdje toliko je poslovnih prostora. Niko nije mogao uknjižiti ništa, pare je pokupio, odnio u Beč. Onda je digao hipoteku na tu zgradu i 4 godine ljudi se po sudu bodaju i gonjaju, niko ne može uknjižiti na sebe. Kada sam ga spomenula prije 15-20 dana imenom i prezimenom, 3.4. dobila sam brisovnicu da mogu uknjižiti stan. Evo vam brisovnice. Sad vas pitam, je li moguće da u roku 15-20 dana 3 miliona koje je bio zadužen kod Hypo Alpe Adria banke, da ta 3 miliona maraka se nađu u roku od 15 dana, nisu mogla za 4 godine, da se nađu i da se uplati odjedanput. Gdje su bile te pare? U kojoj čarapi? U kojoj čarapi su Safeta bile pare? Ja vas molim da se ne plašite nikoga i molim vas da svak imenom i prezimenom lopove pročita, jer samo tako možemo postići nešto. Sa pričom jedan političar mi ništa ostvariti nećemo. Recite da ja kažem Safet Oručević, bivši Mostarac, jer se krije ko zec kad dođe ovdje. Safet Oručević je najveći lopov od Mostaraca što se tiče. A vi sad govorite za ostale.